Salamat sa Maayong, Lord. Kasi nagatigong, para sa birthday ni Rita. 70 years old na siya, Lord. Siya yung ampo nga. Dahil siya may panglawas. Dahil pang birthday ang mabuti niya. Panahal niya makamot sa reganda ng pagkaw. Hindi ka na, Lord, ang pangayon pinaging Kristo, ang Ginoo. Amen. Sa nang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Kauna. Happy birthday to you. Oh, yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dala, hata na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Kadagdag kwarta. Kaman siya na? O yan, napa! Ay, sa! Napa! Dali na! Wala oy, dali oy! Maura ko nun niya! Kanang package! Blow na! Napakahasil! Happy birthday! Nagkasasil! Kasil! Ano na? Ayan! Ipa! 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 Mas pinaka na! Ah, wait, klaro! Abi ko 5,000! Nakuha na siya! Sa Pasko na lang po ng Pasko na! Yay! What? Dali! Open na siya! Ha? Open! Gamitin na nga pala! I-open! Open! Katalipin! Katalipin! Yay! 1 million! 1 million! Yay! Sana all birthday! Bibiyan! Sana all birthday na! Ano yan? Asa ba? Kapiya na! Tingnan na po! Happy success! Salamat! Bukara! Bukara! Ah! Okay, next! Ang kwarta ni Mama, oh! 1 million! 1 million! Oh! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! La! Ka-nice! Wow! Yay! Napa! Ano
2, 3, 4,